U sali multipleksa Doli Belu u Andrićgradu prikazani su projekcije dva kratkometražna animirana filma Natalije Fedčenko, koji su 24. oktobra učestvovali na festivalu animiranog filma u Banja Luci. Publika u Andrićgradu imala je priliku da pogleda animirane filmove Putevoditeljica i Svjetlost neugasiva, koji govore o dvije od 5 svetih ruskih ikona koje po vjerovanju čuvaju Rusiju. Ove dva crtanji koje smo pogledali bili snimljene po narudžbi Ministarstva kulture Ruske federacije. One drugi crtanji Svijet neugasima ima dosta međunarodnih nagrada, a jedan od nagrada je Zlatni vitez. To je festival pravoslavnog filma. Djeca školskog i predškolskog uzrasta i njihovi roditelji vidjeli su filmove o Tahvinskoj i Iverskoj Bogorodici. Mislim da su ova dječica imala što da vide, da su imali što da se pouče, da su možda neke svoje vizije i osjećaje prema Presvetoj Bogorodici, osjećaje prema Hristu kroz ovaj crtani film koji su večeras pogledali, možda i sebe pronašli tu ili dočarali sebi da im je možda i jasnije sada koliki je značaj i koliko je važno se moliti Presvetoj Bogorodici i imati njenu zaštitu. Prema najavama uskoro bi Svjetlost dana trebalo da ugleda i treći animirani film koji će biti posvećen kazanskoj ikoni Presvete Bogorodice.